wena adilana ke ngoba umuntu osingasikani ngemosi ke uqhubeka iphova kathikathika sawamukela lapha le insizwa kamaskandi esithuma kakhulu lapha ku social media ke ke izovela khona mathuzana nje cela ukuthi ukusanyakaza yabona ke njengamanje ke khona umkitazi kwane khona ke usamo khona futhi ke usiyanda Njumaye ukhona ke umhlahlezi futhi ke ngiyaphila mthozana futhi omdala abe khona umshayi wembi _05 asetu sebarkolo sabona we Mr. Niva yebo yimini phela ke lana ke Mr. Niva ke umthozana abe khona lapha ke ithola letona ke ukhanki wethu abe khona ke usindisiwe 031 athi mkhaya wami aphinde ngibone futhi ke nosamo abe khona ke umzomba bese ke usathembe mina nje lokumlayikile njengamanje ke sina 1900 ke nice ngena ke lapha ke insizwa ke yasemuthi ke embafane silinde futhi ke insizwa yase mbafane insizwa mfowethu sukhona no sabona ke silindile online no sukhona mfowethu Inake kamala mfowethu uzana ke umpromote womculo wesintu promote wamaciko ahlukahlukene mhlawumbe nawe ke uyathanda ukuthi umculo wakho ke ufanyotwe ngi-DM lapha ku TikTok lapha ku Facebook ucele hlele anginake yes waswathwayina ke umfowethu yes ijalo lethu yes mfowethu yes ke iciko lethu anqokele ubani isibashela namhlanje iciko lethu lasembofana lemukelo yiciko futhi lasembofana kanjalo futhi linga lasembofana ubala bomfana section namhlanje ke silindeke ubani esemlinde namhlanje wemkitazi kwane uzibalele ukuthi silinde bani namhlanje wemzala uzathembe kubese awusho ukuthi ke silinde liphi ke iciko yabona lapha kuyabhala ke lapha umlandeli waleli page lethu ku TikTok uthi nje iyela bawuni leso yes njalo ke indaba injalo ngaphela ke ine lapha ke iciko yela bawuni leswe che